I gdje ste vi ljudi? Evo nas ponovo u novom klipu. Mi ćemo danas igrati Minecraft preživljavanje. Znači što se tiče onog, u prošlog epizodi smo završili ovu kuću i sad više nemamo potrebe da brinemo za kuću. Sad samo mi je problem što danas sam planirao da idem u rudnik, to jest da kopam bilo gdje. Sad problem je to što ja nemam ugalj. Sad nadam se da ću ovdje da nađem nešto od uglja, ali nema ništa. Nema veze. Sad ja mislim da negdje ovdje u blizini mora da ima uglja. Samo malo, nema ništa tu. Ne, nigdje nema. Nema ni tu. Sad, ko bi znao gdje je to. I vidimo se kada dođem na moju lokaciju za kopanje. I evo nas, sad smo došli ovdje negdje da kopamo. Sad ne znam pošto ja ne znam šta trebam da pritisnem to za koordinate, nisam uopšte ni siguran šta trebam da pritisnem. Sad to ne znam uopšte. I pošto ne znam, ja ću da idem negdje otprilike do bedroka, jer su tamo ipak i dijamanti i sve to što nama treba. I vidimo se kada dođem do bedroka. Nisam došao do bedroka, ali sam pronašao neku pećinu. Sad ću to da istražim sve, jer ipak ne mora da znači da se u pećinama ne može pronaći nešto korisno. U stvari u pećinama i manje i trošite i pikeks, ne kopate, nego samo prolazite i istražujete. Sad morate vrlo biti oprezni. Ja sam sad na normalno, u stvari na mirno, zato što ja nikako ne volim da istražujem pećine dok me napadaju stalno ti mobovi i svakakva čudovišta. Tako da sad sam ja u normalno, u stvari opet kažem ja normalno, u ovo mirno, da rekao sam vam zašto sad i nemam ništa sad posebno tu da vam pričam. Sad pored lave neću, može da malo prokopam tu, jer može da se nađe neki dijamant. Ali sad nisam baš siguran da idem tako pored lave, tako da neću da idem. To tu da istražim. Evo neki, ček. Diamonds, yes. Dajmo, ima li tu nešto? Oh my god, gledajte ovo kako je. Dijamanti. Ili možda samo jedan? Ne, nije jedan. Super. Mnogo sam srećan. Dobro, barem 2 smo našli. Sad i gore 4, to su 8. Ne bre 8, nego 6. Sad se razmišljam da li da ih, ako nađem još jedan, da napravim dijamantski kramp. Sad to ne znam. Mada možda hoću da. Ne. Htio sam da umrem načisto. Hvala Bogu da sam se spasio. Sad šta ima ovdje sve tu? Malo ću to listati. Ja sam poneo ovu zemlju od kuće što sam kopao za pod. Nema veze. To će isto da bude korisno. Tako.
Dobro je, odmah smo našli dijamante. To je super. I sad vidimo se kada nađem neku malo korisniju rudu. Znači, pošto sad trenutno nisam siguran baš da istražujem toliko pećine, ja ću samo da idem na dole. Do bedrocka. Sad, samo malo tu ću tako da stavim da prođemo samo lavu i onda se vraćamo dole. Sad samo pitanje gdje je kraj. Evo, super. Tako. Da budemo sigurni da... možemo sad samo upravo da idemo, jer smo baš na tom negdje nivou ili levelu, kako se to već zove, ne znam tačno. I vidimo se kada nešto nađem. I evo ga, sad smo ovdje i čujem neku lavu. Ne znam sad da li je vi čujete, ali je negdje ovdje. U blizini je. Čujem je nekako tamo, tu. A ne znam sad gdje. Ja nastavljam da idem pravo i vidimo se kada nešto pronađem. I evo nas opet, ja sam ovdje pronašao neku veću pećinu. I to baš veću. Ovdje moramo da nađemo, evo ga, emerald, da tako je, emerald. Super. Ovdje moramo da nađemo neku rudu, a pod tim mislim na dijamant. Ako u ovolikoj pećini ne možemo da nađemo neku dobru rudu, ja onda ne znam. Pazi. Sad ovdje mora da se krije neka super ruda. A pod super rudu mislim na dijamant. Logično. Sad samo ovdje moram da budem oprezan, inače gotovo. Samo ne smijem mnogo da se udaljavam, jer sad ne znam baš mnogo tu te delove. Sad jednoga lapis. Dijamante. Moraju negdje ovdje da budu, sigurno moraju. Kakva je ovo pećina, brate, ako nema dijamanta? Odavde, ja ne vidim ništa. Kao da nema ništa. Pa to sad ispada da je ovo pećina prazna. Samo da ima redstone i to je to. Evo, taj lapis tu. To nekako mi se čini sve. Ali